Dvigni malo intonacija, prosim. Še malo. Tako je. Totalna revolucija za njega ni rešitev. Donald Corbin si ne hoče sama potrditev. Totalna revolucija za njega ni rešitev. Donald Corbin si ne hoče potrditev. Dobro, bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 od vseh voditeljev, jaz sem največ vreden. Je King Jong-un, neki ima zate, je klapa pa zame, atomsko bombo. Jo, najrajš bi jo kar izstrelil, škoda bombe, tak mu plevelu je, shit. Raketa pod kozolcem dolgo bila je skrita, pajčevino staro premočno zavita. Zdaj smo jo pa najdel, jo orbito pognal in veselo bomo z njo uluskakal. In veselo bomo z njo uluskakal. Mi se bomo rodi. Mi se bomo rodi, sam da smo